Chasal paithak durga basanti pujani astami puja. Bishibrumno choitor talni basanti puja mungoi kobangma thayo palaijago. Phungni simi durga nok tharo asai okra manjakpani nukjakha tei poito khwlainairok bo nukjago kuthumlaimani. A salo jotto baragmung eba khumtrang yafarma payei diboni chamung chawai thangna bagai koimung narakha nok thani osai. Paithago a honi damchi tamani yagulo khlaijaka sandi puja. अष्टमी पुजो चलছে पुष्पांजलि হচ্ছে এখন রাত দুপুর 12টায় মার অন্নভোগ হবে বিকেল 7:30টার সময় মার লুচি পুরি ভোগ রাত 10:30টায় সন্ধি পুজো